Mbega nĩ tubakwithira gwatanite nani mubango ni jwa nkatha cietu igitenere twitana mbere kwithira twithiuruka nene matura gutigira ati ni tukumenya ikuru nkatha nene matura na nkuru kigitenere ri kwina matunda jara jijikene je season na tu twinana ndene nja na twina bya kore bibingi bira twithia twithithia nene nja cietu ene nuije gitundi gintu kya gitumi muno ndene mwiri jwaku na kinya ndene mwiri jwa mwana waku ndene mwiri jwa muntu onthe ura withira wina wende njeku na tukanarua nkuriungitie ndene jwa sandara mwena machunkwa nterecia charia no ni rutere rwa njuthine ndene jwa muthaura amwena mwekro wawe Evangeline ni no ndiungite na igotega urimi bwa machunkwa tajaja na sandara teji kuona na tebethirite bakithithia mugaru na ugwa na uni ora twithagira twithithia gutigira ati matunda jao ni jagwita na mbere kwitha jakiagira na muno kegitumi gitenere ni ntu inana nene nja yaku ujuke nambe muthaura kana ujuke nambe mwekro wawe utigire ati na gugutumira paso eku na ri ori withira kira matunda ja mathongi tajanda ari ntu kwenarua karibu sana mubango ni jwa nkatha cietu menye nkuruki urimi bwa matunda ja sandara amwe na machunkwa na mwekro muthaura karibu sana my sister mubango ni jwa nkatha cietu mbetagwo Evangeline Muthaura eje injuthine village mbajone sublocation Ngaito East location mwanga ndia wandi bwambiririe mantu ja wandi bwa michunkwere kana wethiririe michunkwe andi umukuruku na ta bwambambiririe na mtu akethira akenda kwanda mbaira yina michunkwe mbere ndethire andi arafu twendelea gukuria na twendelea kuongera na mwankana ndi turia kwi kujuria munda ko kwethira michunkwe andi tikuga ati akwi miaka 30 miaka 20 miaka kwi miaka 25 na kuria we na nya 27 mtu akenda kwithira kenda nchunkwe nthongi te ibwandite mndeni jwenu nimbia batere kwithira gitegera nimbia batere kwithira kithithia mbere wanda jwemo ulimo nyumenga ithatu ugekira mbandi na mbandi nio wikaira itunda riro kwenda kethira isandara ugekira sandara kethira imbanding ugekira mbanding nyume mbure ithatu ikuga ndanda mbure neze twitete mweri jwa 10 mweri jwa 4 mweri jwa 10 kairi ugekira mbandi ngekira mbere mbure mweri jwa 3 mbere mweri jwa 10 kwa hiyo uliro mbure ijire ngekira mbanding na ndiko michunkwe mbatere kwambiria kure nyume yitaringana wekira mbandi imwanka jo season mbura ijere ekambiria guciara muno kiri wandi bo wamenya kwanda kirinya gyaku mimbi kibatere kwando atia imbi mtu abatere gutigira ati nonto ingi banda michunkwa nene nje cia na sandra ende iti uthongoma teichi akuna mukoroku ari ithangi erinya ubati kwenje erinya ria 2 by 2 feet ugekira mbole ndebe emwe ya ukinje erinya top soil ubati kuika mwanya na deep soil ugeka mwanya arafu wekira mboleo ukamimix na top soil area ugakava na ndi ukahanda muti waku kumirau iroze ethira ngaie kia no endelee gwikira roze mankoko na muti ukugwata ile ona ndi nyume ngai ingi ithatu ugekira mbandi mbere ru tukinya kwithira twambiria mbure wingi twambiria ona machunkwa imbi mtu abatere kwithira kimenyero menyo gwikira mbandi ira gwikugira mimbi mtu athagira akiugera kana imbi ingi mtu athagira agika kwina kuira kwina gwita sakas no ntulira wekira mbandi kwitu tunyamu tungi tutheuka ntere na ndino bati ko ndiprecient mbandi neriku kenda tukaumaga utwa ku guita na wamenyo kuthiria jau andi ndawa itukugira turiugira kurigiria mbinambi kurigiria maiti na tutapira no ntu kanginyo gake ya kuruma mbandi era rira itetie gega coka nthiguru na ndi ndagwa imu sana kurigiria tunginyo wamenya na ndi ukugira machunkwa jaku na sandara ciaku ngwitikia mite yonde kaitana yomwe wamenya ukuthiria kugira na ndi
ni nda mboleo ingi kana mboleo nira twahandirayo tukekara mboleo iari uka make sure o muti ukujwikira mboleo wheelbarrow imwe na ugasimba no tugusimba kugitanga meri ubatere kumikira iguru akikwikira iguru na niu nteto cia gusimba ri ndo masinkwa yote simbagwa na erikia na kugwata buru kenda omba ku control maiti na tutapira ukagita kintu waanda kigukunikira na riu jwe munini ukaanda kintu gikajukunikira still na ndi na twanda either karanga kana mungaujura yote utamba mianka o ithatu kumira au mwanka joena kana jo tano kuendelea ukagita kio wanda gintu ya nchugu gintu ya mpempe na ndi wekira mantu jauo ukuthukia muti kiri nandi gwikira mboleo nuntu tugwikira mboleo wheelbarrow imwe kiri mboleo tugekira bataresa kana utikingi kibatere kwithira gigikiro bataresa ni endekaga nayo ikairwa mbure mweri jwe 10 yaura riu tugwikira mboleo tugekira mboleo mbere gutiurite mweri jwe 10 mbere yura na ndi mbura yaura kiumia kia mbere kana kia biiri irio batikuya na fertilizer eku ugekira muti munene ya jojo jwikairwa ngirasi igiri na jwa nyinya ugekira ngirasi imwe kunyagia tu kou gutigira nukwona mitunda mithongi na matunda jene inya ta jeja no mwanka jethere jemenyero mwaka mboleo na fertilizer na ueri nabu wamberia kuwira kuma mweri jwe 10 uwaira all through mwanka guketha na ndi mweri jajojo iju jatekuwirwa ni untu jere ndi lakini ona jathira na ngai aura jathe ukakairi yambairia kuwirwa au mwanka ikarae wetanie ne ou lakini weri taborinya mono no tubuairwa mweri rimwe lakini matunda jeta ejagia tutunda riu na ndi ijuairwa mweri jairi wetete na mbere ou na jakuroga tigana na jokenda wenderia antu kiri nandi mantu jaja kugira nuntu kugira ko mtu no rairwa ukorirwa ni asarambi murimi omba kwethira gitonya gitariro tugira mwenda jwa kujwa machungu ukeja kurirwa nyoka wira o meri 3 kanena ukarega kuwira jwe 5 na jwe 6 withaira waste nontu tunde atugetika na ndi mtu athithagia iwe ikomaka kalenda kenda utika kubithania wiri bwaku ndawi muno ni mbina mbibuthagira bukiugira bandu no tumaiti tuna na tunginyo kana ina ndiri machuko kwina mpio kwina kuwira maiti na thrips ndawa mithemba na ndi gukaringana na rira kwina mpio jontu Juni July au impio isi mpio cirarujagwa nacio mono lakini gwita kwambiria tuge January February na aria gutithairwa kwina mpio riu itunginyo na tumaiti ibyo bikontirwaga anu to mweri jwe 8 na matunda jaku ni ujathongi uyu tumite gitarire mpio matunda jaja rugaira wajathongi mbere jagunda jaraguairwa leonte ona kiweri tu mtu anataka kugira machungwa jara iguru meaki kiweri kina antu akwa unjust ikagera munyire na aria na okinya nthiguru naja uka ikiraga kunyagaria kiri mantu nandi ntunda ni thongo mirojo imbio batere kwithira witigira ati no kuthithia mundene utigira tuona matunda jamwe jarathui yangi sakaditi kaja thuki ngozi eguru imbi ja kwithirite uthithite gutigira ati gichungwa giaku no kithongi kwithirwa jairo ii era impio na kwina ndawa cia mpio no karemwa ikuira na ndawa cia mpio irio rira ukona jairoi na ndeja aja thithirite ora ja kubati na kurathwa naku kwina tumitego twikagwa kugwatia tugu na tugu tutu na tu ituto tura tumitego tuina gani kwina ndawa iguragwa
o igacurua na ithairwa ina muruki jwa kukuceria kanyamu kau nare kari mwanka gakeja au na ndi turia omba ku control to fry turia matunda jaku jatiratho mnajua kuturiunga muno mundene tuona uria njuthongi no jumenyerete muno wina mukuru waku gwitethanagia na tukwana guntu kumwe bwikite mbinji na guntu kungi bwandite thara imbi gituma bwithira thithite matunda jau mbenji na cio kere sirie matunda korongo makana mbenji ote iguitana matunda mbenji cia kurigeria roje ikenda mborera wikire itikeja gwitana roje athare tuthira wana thara obando ne akurigeria lakini ningine tutethairia nuntu bwa kuria kwa ng'ombe igitenere no tu mnajua kujwa gwatanire michungwa imbi umba kuthithia ku kana na michungwa eku ikara ugu tigi na ndijwa kwa tigi kingi kiandagwa kira tuthithagia ki igu control no tu utigi ntumba kwanda meri ne gwatanire na ndinyoka anda guku igutakanya Ivanji no tu ogwa no karite michungwa ene kwa kagita gaka nene antu baingi banda sandara ikethire itubwa bangi bakanda machungwa bangi bagekira banding ekarega kugwata rimwe kare igachoka eka murimu na te otarantu bara bategete mubango jwa nkathacie tuntu kwena arua kiri mantu jo menyeri bwa mutu jwaku na gutigira ati no kuone tunda ria agirite ora mpombo batara antu iba kwanda mite mono lakini baingi iba gusindwa mbere ikwethirwa batina kithomo kia ura muti juju kwenda bajaire bakethora bati ujonorera kwa umuti no mwanko jonorere wethirwa uri au ukijutega egita rionthe na misandara mono etenda ruji ndwa gwikira misandara erirayaga kimbura jeje menene ujute utejuju kairwa roje no nturiro kajwikira roje ko kajwa ngaratania na jomba kuma kwa ijwa mbura ara roje rutonyaira ke wandi wa mite iri ukugwatithia au akene roje rutonyaira au ange ni mpombo bera pakona agriculture officer abandi vice kana muntu ura we utoborete urimine gugu na ndi no ombo mutara uria bati gwita na uria bati kuthithia no ntugwe uri umwe bara baciumumitie na wandi bubu na antu ibakuriungaira muno na baku nabo no bejanja kenda withire na mutuju mwejo rotega machungwa kwi muntu ombo thithia kwa te kwawe in January ono withira ukiona michungwa kwi ombo kumitania season insetete kwi miti mwana ndi ngakundia roje September ikenda kukiura ithirwa ina turao tou kuma January February area nkethirwa ndina matunda ta mwaka jojo utire ndage tunda mieri yonthe ithairwa ina matunda ni untu ba miti umbithairwa nsetete ngekira roje kabere ko we mwandi wa range scale ta hugo no to handite mdajo munene machungwa na sandara no withira ukiga nusu emo ka ugege tambura ukangaratana ya ukajwa ngaratania jukeja mubango ne jwaku ko murimi no athithio ukangaratania muti jukejira ro kwenda lakini era mingi ikethirwa ne mbura ne gwetera ruji rwa mbura na nonto no andite mitunda mingi yega no ri ja nonto nimbizire namba kore mitunda babu wamenyaneria ate amachungwa that no ukaremethene ku tine tunda utemenya kara nonto naku tulirwa no mankole fruit na nyethera jareo tuleja na kithimi nyetha utekwigwa kuria no bati kuria nontu ririo go kaga vitamini nena wina na matunda kwau matunda ito yabangaira na ito jarija ngaramera nene mimbi utonya mndene juju ni ngaramera nene ni ndawa icio ciena goro
sana na nyauiri kwe kauiri kaumirite nandi gakuirwa na macini kau nandi tuti ukomba muno nontu kena goro kena goro nandi gwitu twiciumio na kuira na bibi bio kunywa ndamu kunywa ndamu no bio butubeta na mbere kwithia bwitumira ikiri gwitene go circus nontu tukona bandu ina machunko mundene na nikaweterete muguri ukweja ntiye ketha ugaita circus riri jeita circus kendo ngi ro tutegete kwandite nyawe aigua narua mitunda ni to circus amenya iri muntu abatere kwithira kirita circus bati gwitwa ona jathira gukethwa na ndiro ugeto gita sakasi njora jo kiangikira gikumo gaito kira kiumi kira kina ndaririe kumo gaito ikenda mute jo gya inya ko utita byanyi byonthe ma ari utita byanyi byonthe wita karakomi kana karako ke igetete kuma ugakebio kiri gwitene kugo circus maybe kwe marao jetha kiambire kuma kana marao jo mari imbura emenye kura kana ire marao jo mana ndo menye utwa matunda ja mbura marao jo uma kimya kiambire mbura yaura iro yamba iria kura na ekira obati kwethwa witete circus lakini nyera ite ou no umite circus kaitika ivwanda into bibinge na ogwe tukona mdajo waku withuririte muno matunda ja mithembe mingi nti matunda mithembe ngana wina jo mndene jojo ni bwathuganirie gutonya kiri urimi bu o machungwa twina matunda mithemba iri twera tu indimo nyandimo ici tona ira mbesa twathuganirie gutonya ku nontu itonere oti kingi gigatutethia ntetone cia kuthomithia ana betu anto mpempe na mung'au oti kundia ni mithemba jereka na jereka wina juja machungwa waku mndene kwina sandara kwina mbanding kwina roko na monora ciao ijo jeku ndimo ici athirire oti ndimo cieku thai iu icio nandi ciku ne chungwa ririko ri mure muno mndene jo nuntu conthe tuigwa jana mure orira turigwa ri na mwanya na ringi mure yukaringana na muntu na kanywa ka muntu mure yukaringana kanywa ka muntu nontu kwire ukaigwa ri na mure na uni ndigwa rite na mure nontu antu baingi ibakona mitunda ekure thongi na benda kwithia bakiarania nagwe mimbi kwithira bakigura kwithira bakijira mbeu muntu akugwatithania ate ngwatithania gukurukira na mbethimu 0707 24 31 39 na akarego ngwata no ajukie mukuru 0715 12 70 10 na tawire kurubangi nontu gwe withirite ngugi eku kumarira guriwe muciere ni ngugire withirite ukithithia kando na ngugi ingi na tawira bangi bara batutegete nini ya Weru TV ntukwena ora mpombo mbera bakathuria ngugi tino muntu atita mbesa itothomi nyotona ende nandi na ino tonere ino tukung'anira na itothomithitie ana gukurukira kurima guku bamwe bathiritie na bangi tung'ang'ene abo na Murungu embere uti mantu jakathuka Thank you kanya gaku gutonera kanya twariunga mundene jwaku ntukwena arua karibuni egitenere atugwatanire na mukuru wawe tumenye nkuruki urimi bu challenge ira nene bethirite bari nayo tukigwa challenge ira imwe bethagira be nayo ni mantu ja ndawa ni thine ri kwingi bethagira be nayo na nkuruki aguri bawe na bethagira bakiuma na ugori ukabakinyira ate gutigira ate no kuona matunda ja ibe ikairia ntukuraja kana muntu no monkethira kija ntone aja muthaura wije kene muno na hata muthaura wa Sandra muthaura wa Sandra akindi marito ja maingi kuringana na ngugi mbitite kwibambire ya muthaura wa Sandra
kana cia mureo cia mureo intora ale sanda yo cia ko kaluma kana shungorera rira mureo nkuruki must kuginye ya thokone na bongi digital ringi mitongo no kuririte chins 98 twende mwendi onguku kubangi baba ingi ba mitongo bamurika bambije ja muthauro nguku kou na tawa iwa muthauro nguku ni ata twakethania si ande muthauro jo nguku muthauro cio mureo ande machungwa jajaku ntu ya thongi tukwira challenge ria nene mo bwithagira bwinayo ni kwithira bwina thine kugira ithine ri kwingi bwithagira bwina ithine kugira uyo warike ku imanda ni nene nontu ukugaria munda juju last year ndawire tariki 27 cia July na kuma tutugaira kairi manka twende jathire jontu ndawa tuene kimya kimwe lakini mpenda kwa mitiu 200 kana witono ntunandi machungu ya kinyirie je na mureo ntritite na tumitego onere tumitego bonere bikirite kwa tugaira kai kuma July mwisho manka twene machungu jathire menyete na mtuku ndaurite ake tawite ndagwe engimo gwanja mahatano tripu imwe no kuona ngukura no ndakaiga mbugira agire kimwe singi pepte tuliaga si na ukogira bigiri bibingi ndawire bigiri 22 ndajo kumbuye bigiri 22 na nkaugira kingi ke machini tho ibona economical kiwiri kimwe bali ya singikana na kyo no kiwire bigiri 14 enda te anko na bigiri 14 ne ibo no bagwe bigiri 18 kuma 14 to 18 kimone kana ndawuya bigiri 21 na bepte singi kiriemo aenda dokima malabune ndado gicukuru andi thoko ikumono inawethagira ukendia matunda jani tu najo ja thongi mono ndiungire ndona na tambicha ira tona ndona nga timbicha zethara je mantu jama irio tembicha yu thoko kwa isha mulo to siende ya mbere ni ara bisikene ya town twende itwekia town kakora mone tukenderia baba enderia baba ngiba mbiji mono yawe ya mudhoro machungo do nyanda kati yangu kwa na cho chimbije za pasta ndo bambete pasta I don't know why ndo bambete pasta na ngwe tumigwe kondo na kamata akomle nkambiki ta kilo ekudhima nguku na ndivona kondo wakambita pasta manenye bibilia wakamatete wakabibilia mudho wakamatete kuri antu bomaga chuka ngubu na sogoria na bangi bakauma isiuru na bangi bakauma maua na ndi bau tokoinyo twenda mo enja ikuya kugura nja kugura nja nonde beja nja ntetua ntikira box na box mbesa oh save we na ngamo teo si utinga mayo engari na ndibo no bo kya koleja gunju ibo tubeteterete beja anya mudalene juice nchuma ndiru ndali mudalene na nyebo bangula baka mono na ngakinya kuomu iwo shamulishije ya na tawira bara bategete mubango ni ntukwena arwa iguru ria machungo jajaku na nindi mutokethera kenda kugura ana mukao baba tegete kipindi kigetu babati kugura batwitia machungwa jaja
no tu baikirie no bambe baba ingi bampende baba kuija na kinya akatukari bega no ikibi kunga na wakenda gantu ketha nontu watantu kiru wegana ingalama si na kaingi twenda baingi baba kuija bayukaya tukani mndo akayukia etajo na bubumbu kuya hategeri be karibu kugula Kenya yonde kama kuija Kenya yonde okenda kuya kugula deja tugurira ntu tegwa kwake jothine twina arimba baingi muno ja guru palimete matunda na challenge yetu na ndine yago ino ntu yandite tukumenya ngatinda za ingire muno watwika jate kuthira onto jara nditu ya twendetie muri milioni nkathiria kure na rimbangi bakai betaira batutwathiria na baba tonya marketing na bonga kwira mbati yao minde yetu tigwa nene minda yao flat na nyumba we karuji kwina ala komboya muro utwenjite transira minde yao flat nedemo pataro kokieto ile nukirite nebya tigundi mwankanande na ndemo bakira kidogo nonjo thina tuli na bakendia kabaikari guru kibahutwi tikari no yatutethia atwonera mantu jegi antutomba wiki matunda ja tuka tukathimerwa yathoko buja ntu yathimwa na machini yathimwa factory yatu ya makai na tukomba riu kugurerwa baba kuria si antu ja baba kuma mitungu bakauma na chogoria na bachuka bena dinene muno gujotugurira jontu kumara bo bujira sharia kuna kajira geto con bypass kaja ka uka bypass katiti vinde ba bonde ya bunte bonde besi butro onde kambao na kau ikoba tumaira kuija ende kuchoka jontu aketha kamatite murigo ate chokero agaite mwanka bwajira timbi sharia agwate sare market ena memetungu kane etebwa ngubura Ewe sana kiunga. Okay, yeah, no pigeon name. Thank you, Guglielmo. Yeah, Guglielmo. Kaliro Italiano. Na iwe sana ni tubakunda kanya. Twakuriungira munene bwena mwekoro hakuna ngugenje gara bwithirita bwithithia. Okay. Twana ni ntuko ingena ndete thanirie thokone. Twirija matunda. Thank you very much. Kabide thoko. Bango jwa nkatha cietu ukureterine yetu sako. Turi na agents betu barabara guntu mwanya wenda kumenya nkurukiri ngathimo namba 0724 114 444 yetu sako, your success our pride.